को आपण मन स्वागत। तो आज आम भाई भौणी समस्ते मिसिकी पूरी जाऊँ। तो चलते देखिए समस्ते कौन कर। तो कौन कर रेडी तो जीवु ए बुलिला 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 बुलना टे गोटे पटे नाई से किए देखिए तू ड्रेस नहीं से आसो तुमर कि ठाकुर पूजा हाय रेडी समते चलो जय जगन्नाथ चलो आस्ते 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 कौन जाओ काम है ना मत से भी देखा फ्रंट पट बहुत सुंदर देखते एठी हमें समस्त उत्तर रहिलु टिफिन करवा लगी नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतो मे भवतो एठू आमे समस्ते फोटो क्लिक करचु कहीं आ परे मु गाड़ी चलेली सेठू मु वीडियो करि पारलिनी सेठू मो भाई किसी किसी क्लिप्स सब नेइतिला तो सेगुड़ा मु सब अपलोड करची इटा होशी जेतबेले आमे फास्ट एंट्री कलु मंदिर पाखकू तो यहाँ तार एठी आमे एंट्री गेट एटा बहुत सुंदर है मंदिरटा माने आमे मु जाइथिली 2 वर्ष तले कोविड पूर्वरु एबे का सिचुएशन आगर सिचुएशन बहुत अलग बहुत सुंदर लगुच परिवेशटा
ଏଇଠି ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତ ସେ ପୁରୀରେ ରହୁଛି, ସେ ଆସିଥିଲା ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଇଏ ମୋ 3 ଭଉଣୀ, ଆମେ ଇଏ ମୋ ଭାଇ। ଆମେ ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଛୁ। ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ, ମୋ ଭାଇ, ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ 2ଟା ସାନ ଭଉଣୀ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ମସ୍ତି କଲୁ। ତ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବସିକି ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ସାନ ଭାଇ, ଗୋଟିଏ ବୋଲିକି ସାନ ଭାଇ, ସେ ମୋର ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଉ ଇଏ ମୋ ଭାଉଜ। ଏଇଟା ଏବେ ଆମେ ଅଟକିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦହିବରା ଆଳୁଦମ୍ ଖାଉଥିଲୁ। ତ ସେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ସ ନେଇଥିଲୁ ଏ ଫଟୋଟା। ତାପରେ ସି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ମସ୍ତି କଲୁ, ବହୁତ ସାରା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ତ ଏମିତି ବୁଲାବୁଲି ସାରି ସେଉଠୁ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ ଘରକୁ। ତ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ କହିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛୁ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଛି, ଏବେ ଯାଉଛୁ ରେଷ୍ଟ ନେବୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବି ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।